पाउजेदे जुम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खराब दे तौजरी मणिपुर की चिंगी लमसिंगदा नागा की फिराल पाइदुना होम मिनिस्टर अमित शाह तरामना ओखरे पुंग खरा की खोंगचदा इम्फाल द लाकलंबा इंडिया की होम मिनिस्टर अमित शाह ओकपा ओइना मणिपुर की चिंगी लमसिंगदा मसिंग यामलाबा मियामना नागा की फिराल पाइदुना लंबिदा थोंगनरखरे सेनापति की ओनसु ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर अंचम के मिटियंग पखादा सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना सिंदोना मसिंग यामलाबा मियाम का लोइनरा लंबी तो थोड़ा मियाम की खोंगचत अमा चतखरे खोंगचत अदुदा सही कुलुमदोय चुपना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर का वरी सानतुना लाखिबा नागा की वथोक असिगी वरोचिन पुरगु नागा की फ्लैग अमदी कॉन्स्टिट्यूशन मसक खंगबा मियामना याबा वरोचिन पुरकदबने होम मिनिस्टर की खोंगचत तरामना ओगे नागा की टॉप टॉप हिस्ट्री मसक खंगो वी सपोर्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नागा सोल्यूशन फॉर पीसफुल को एक्सचेंज हाइबनसिंगबा प्लेकार्ड के सिनगे आसाम की वैके दगी सही किया की ममांग दगी चतदुना लागलाबा नागा के वाथोक असिगी मतंग वरी सानारिबा असिदा नागा सिंगी तोंगानबा फिराल अमदि कॉन्स्टिट्यूशन मसक खंगबा वरोचिन अमा अथोबा मतमदा पुबिरगु आइना होम मिनिस्टर अमित शाह अइबा चेरोल अमंग असि पिसिनखरे नागाल अमरोमदा ऑपरेशन की थौरांग लोइरबा मतों कोविड पॉजिटिव ओइरे हाइबा लेबक थिबने सीजा हॉस्पिटल दा ऑपरेशन तौनबा थौरांग लोइरबा मतों कोविड नासु नादना कोविड पॉजिटिव ओइरे हाइबगी मराल पिसिन बेबा लेबक थिबने आइदुना पेशेंट की माइकेट की पेंटबा फोंदोरकले ngasi manipur press club da pangthoki pa pawmi singka unabagi thoramda nambol pukhram dagi pukhram bam malana ai pukhram bam mayai lekai dagi pukhram bam lokhoibagi mitta lau khawbuda lockdown thengki badagi min nadun asija hospital da doctor sajinda tha manga ki mamang dagi laying tuna lakhibane december 16 ta operation tawnaba thorang tawki maramaduna december 13 da covid test tawki aduba covid test tawkiba adugi result na chingba paw kari amata hairakte डॉक्टर सचिन की मखा डॉक्टर प्रेमजीत ना डिसेंबर 15 के नुमिदांग फाउबा फोन तरुक्तुना डिसेंबर 16 सोइदना ऑपरेशन तौनरबगी वाफम फाउबा फोंदोरखे डिसेंबर 16 ऑपरेशन तौनरबगी थौराग लोइरबा मतुंगदा पेशेंट असि कोविड पॉजिटिव ओइरे युमदा पुन्ना एडमिट करिसु तौरोय हाइना फोंदोरखे थौंग अदुबु सिंगनबदगी राज मेडिसिटी दा कोविड टेस्ट तौरुबदा नेगेटिव ओइरमखे कोविड पॉजिटिव ओइरबसु डिसेंबर 15 दा टेस्ट तौखिबनिना ऑपरेशन की थौरांग लोइरबा मतमदा खुदक कोविड पॉजिटिव ओइरे आइबसिदी हॉस्पिटल असिदा डॉक्टर असिना थौइदबगी मौंगने ऑपरेशन तौनरबगी मतम लेत्रबसु नोंग मचोन थरगा तौसी हाइना हाइबा याय अदुबो मियुई अमदा कोविड नारे अजिंतुना अमदे अनाबा मियुई अदुगा पुन्ना जुमदा हनमिनाखरो हाइबगी थौंग असिदी मनुंगदा करिगुंबा खरा लेबा माले मरम अदुना हिरमबसिगी मतंग तमारी लेनबना बिदियंग चांगबियु आइना सुमहांगना फोंदोखे मरकसिदा यामना नुंगाइबा पाउ अमदा कुमजा लिसिंग अनि कुलुमदोय फाउबदा खेत्रीग्राव केंद्रदा फ्री वाईफाई फंगंदुना डिजिटल विलेज ओइनगनी शेख नूर हसन लाकदोरिबा लिसिंग अनि कुनिथोइदा पांथोकदोरिबा जनरल इलेक्शन दा खेत्रीग्राव एसीगी इंटेंडिंग कैंडिडेट अल्लाह शेख नूरुल हसन के ngarang डिसेंबर 16 तगी औदुना PIS कैंपस दा पांथोकिबा नुमित निनी ओइबा वर्कर कॉन्फ्रेंस ngasi लोइसनख्रे लोइसनबगी थौरंग मरी लेना इंटेंडिंग कैंडिडेट अल्लाह शेख नूरुल हसन आए केट्रीगांव की दमक पांथोके खना फोंगलिबा मैनिफेस्टो असि लिसिंग अनि कुनिथोय की जनरल इलेक्शन दा कारबा मतुंग पांथोक जगने कारिगुंबा पांथोक तब ताराबदी लिसिंग अनि कुनतरी के जनरल इलेक्शन दा रिजाइन तौगने महांगना पांथोके खलिबा थबकसिंग अदुदी केट्रीगांव केंद्र की मनुंग चन्ना लैबा लविसिंग की दमक लिसिंग अनि कुलुमदोय फावबा की मनुंग दा मल्टीपल क्रॉपिंग सुंगछोय छोयदना तौहनगने ग्रीन रिवोल्यूशन की मंगाल फंगनगने ऑर्गेनिक फार्मिंग के हौदोक्तुन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन फंगनगने nganu yen san lohenduna sangom marangkai nak thoganana bahonagane white revolution phangangane khwaidagi chathok leiba phau high yielding variety laumi sing da biduna pothok yamna puthok angane laumi sing da subsidy yauba loan phangangane fish farming da modern techniques handuna manipur da khwaidagi ka puthok ba kendra ohengane education sector da ketrigaw kendra ki manung da leiba laik tamba phang ngamjadaba sing da lem da laik tamangane लेसिंग अनि कुलुमदोय फावबदा लेंगा की ओइबा स्कूल थमगनी केंद्र असि के मनुंग चन्ना लेरिबा स्टैंडर्ड कॉलेज असि हेना ममिंग लेबा प्रीमियम कॉलेज अमो हेनगने नुपी सिंगी दमक त पाइखत पयाबा थोरम सिंग पाइखत गने क्लास 10 पास तौरबी नुपी माइरोय खुदिंग मखा तना लेरिक तंबदा लेमना तमनगने खेट्रीगाव असि मॉडल केंद्र ओइंदुना टूरिस्ट के लाखनगने पुवारीगा सकुनरिपा नोंमाई सिंग असि टूरिस्ट साइट अमो हेनगने हेलुम अमदे हैंडीक्राफ्ट के पोथोक के पोथोक हनना होनगने
कुमजा लिसिंग अदि कुनमंगा फावबदा गारमेंट फैक्ट्री अमा लिंखटकने जुमथों खुदिंग एम्प्लॉई ओहनगने खुदिंगमक असि थबक ओइना बांगथोकप ngamnanaba मियामगी सेबारोय अमुक्तंग ओहनबियु मियामना अमुक्तंग नुंसिबियु आइनासु मांगना अपील तौखे मणिपुरदा मियो यांखै हुमदoi पॉजिटिव ओइरे मरिना लेखिद्रे चलिबा पुंग कुनमरी असिदा मणिपुरदा मियो यांखै हुमदoi नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियो हुमराहुंदिना लाइचत असिदगी फदुन डिस्चार्ज तौखरे लाइचत असिना मरम ओइदुना मियो मरि लेखनबा ngamdana लेखिद्रे हेल्थ डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर सु ओरिबा डिपार्टमेंट असिगे वांगांगलोई डॉक्टर खोइरोम सासी कुमार मंगलदा थादोरकपा शेरोल अमना हाई ngasi dawna positive oikeba miyo yankai humdoi mak tribal history leitaba miyo ngaktani aire nawda positive oiraklabasing asi tharaga state asida covid-19 gi apunba confirm case lising kuni pan chupna kunma pan sukre housing phawbuda laichat asidagi pakiba migi masing lising kuntaruk jamri chupna mari sukre housing active case da lising amaga sari umraga taret laire laichat asina leikidaba migi masing na sahum ni pan sukre housing phawbuda laichat asidagi pakiba gi sangchada marfudra mari dasmik ani soino oire atopa pau amadana japan na leibak pumbagi oina athengba thamkhre housing malemgi oina covid-19 gi atopa case amlak deba asiga mari leinana japan na leibak punamak changthok changchin tawbada athengba thamkhre aina agency gi pauna haire japan sarkar athengba asi thamgiba gi loina leibak punamak ki mioising sanglapo punamak airport tagi halankhina pasu khagankhre haire sanabagi pau amada Lionel Messi ai barga sanakada match ta jawraroi Barcelona na Lionel Messi mahaki poknopam Argentina da sudi piriba adugi matam sangthokpada ayaba pikraba matung Argentinian forward asi ningthauga panumita Barcelona gi training da amasung laibak panumita away match oina ai barga sanakada ba La Liga gi match ta chu jawraroi Barcelona na Twitter da hai Messi ai barga sanakada ba match adugi matung da training da amuk halakani masina takpati mahak January 3 da Hiska ga lamba tawgada La Liga gi match adu dadi yawgane December 22 da Real Baladori da bo home suno da mighty wa piki bada Messi goal chanke match adu loiraba matung private jet amadam haki pokna pamlamdam Rosario da angibane Messi na suti pangriba asik achoba maram amade schedule kongchin ba season asida league ki top scholar asina matam khara pothawa phangnabani aina Spanish media singna report tawre Season asida Barcelona ki match kun sanaki bagi manung da tarawum dai saruk yakhi loinana goal tara chanduna top scholar oike Barcelona ga Argentina forward asiga laiminariba contract asiga aruba sahi oire masina mapa laitraba footballer asi 2021 da free transfer da atopa club sing da chatpada athingba lairoidori atopa pau amadana UK dagi halakhiba chani umraka mapan Telangana da thiba phangkidre nauna narakhiba 59 na Britain dagi alakiba passengers gi marung da nauna narakhiba gi masing hokiba nongwaijing dagi hauna lebak apun bagi oina chamaga taraga mapan sualakiba ga UK dagi Telangana da handak da halakiba yamdrabada passengers chani marfudara tare thiba khangkitre aina ngarang thagjun beta state health official sing na phangdokre virus positive passengers sing punamak adudagi sample sing sequencing sing gi damak lab sing da thakre amasung hauzik UK da sandorakliba yamna hena lawnagan ba covid-19 strain adu Pubra haibadu ayeng ning thokaba phawbaki manungdadi khanglaba yai Telangana da anuba case ahum thingnaduna UK gi strain adu naba state ki missing kunmathoi sure Goa da UK dagi halakpa passenger sing ki marakta anaba taraga taruk thingnakre aduga Maharashtra dana anuba case taramari thingnaduna punna taraga tare sukre Nasik ta passenger amaga positive oikre adubo December taraga humdoi da mahak na Mumbai airport ta halakiba da mahak negative oikiba maramna UK da mahak novel coronavirus adu nakibra haiba mayek sengna khangdre Kerala da anuba anaba passenger ahum thengnaduna asigumba anaba masing punna nipan sukre Uttar Pradesh da UK dagi halakpa nipan positive oire Karnataka gi Mysore dagi passenger ama virus adu leiba thengnakre aduga Andhra Pradesh da virus positive oiba case taru phangkre Telangana officials in the phangdokpada likul thiba ngamdriba UK dagi halakiba passenger marfudara nithui adu thangnaba state ching Andhra Pradesh Kerala amasung Karnataka dagi ni aike aduga passengers chamaga marfuga marina makoigi aranba phone number sing amasung address sing piramke halaki basing adu khongul libada mating oinaba ikoina makoi gi mari leinaba state government sing da makoi gi ipau sing adu thakre lembore bising adu phangnena pathi bagi thabak chathari aina Telangana gi director of public health Dr. J Srinivasa Round IK anoba makal gi virus laiba miyosing adu waningai gi mathok ta de makoina supna ki section ba mawung chumna mark sijanaba
physical distancing ngakba amasong makhut masa chang haina amdokpagi mathau tai haina Dr. Rauna aike Maharashtra da anuba case taraga mari adu Mumbai dagi ahum Thane dagi mari Nagpur dagi ama Pune dagi ani amasong Nanded Ahmednagar Raigarh amasong Aurangabad dagi amabamne haire Arifida content sing asigi maru iba pau khara asiba pau dam jariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punam pathagachari channel asina adom da kanarabadi subscribe to bitribisina subscribe to hirmo loinana like and share to basu kawi guru punam amuka na thagachari